Biar manginang bui do pagudaku hupikiri hami, bui do tong loja nak pikiran nami. Jadi ala mangujungi do song rok siana masa, rok sada ina natung batsay balga pergumulan na, saya hati si majujung na terus stres ganu pari, lao mamanopot padita parupuat do tong, arong padita parupuat hadir son, wadong do, dangin nangon, dang bersih majutak, disadengan adon dalih HKBP. Masuk main atau cerita mantu nak padita suhubo to doang ko nasib puna mangulo jabba ki ubu na songoni sadok stres do nak padita ipabua masongodia holsona taring tua matai songodia ki anak ko rosi matua mangarsahi sude nagoda ngam masalah nak padita stres do agone pari haci ulukku gadu pari makatai naton ngahampir sajum inat tapadita tenang mabege. Jadi dung agak meredai na tahun isukuri na tapat di tema. Jadi buhaman waing ngadibige ipa buah hoi nak tua sudia ka paru kilomu na streso na sipataci si majujungmu berkepanjangan. Hira buhaman waing pakila lamu inang inay na tapat di tema. Bah ima day nak padita hera nau. Nuaik pakila laku tung macitabu lega. Nakacik dulu kuina. Jadi makatai menat tapat di tema. Pinuji ma Tuhan inang mau lihat tema alen waing inang au mga citian uluku gabe pida acik ni ulu ni natai tu paditai jadi tu ita kapadita tajalo mabisuk tajalo gugu siat tuhata gudang go tadopi ale margugu mahita molo tuhatai na mga leot tohonan itu hita pasti do tuhata na sarupa napa tahu kita jetuk sudi mahita manginang hami pihak kapangulagok tiki aka amatai natasi tua ruas ni HKBP dia piragam ni pakobasiota di Huria dia piragam ni kaulota si ganupari sai toktong mangasahon pangurupio ni tuhatai bui hita bui jupang di hita secara pribadi hamu bau tunom muli bui jupang di rumah tangga tabi hamu bau tunom muli bisa tercipta di gereja Tuhan HKBP ini perubahan menjadi lebih baik sehingga kita menjalani hidup ini dalam penyertaan Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita.